Alright, correct. Balik lagi kita mainin benten lagi. Lanjut aja lah. Lah. Tar guys. Kok ada dua sih? Oh, ini ada yang belum river buat ngapain guys? Coba ya kita main ya. I swear, those things are peskier than Clancy's cockroaches. Hey, you creepo monsters! There's only one DNA freak Lah, allowed kenapa around tadi ya? here, Kok and tiba-tiba that's ada my ininya lagi, cousin. guys? Yeah. I mean, hey. Ya, gini dong, nggak nge-lag. Maju sini. Berikan aku banyak DNA. Berikan aku banyak DNA. Berikan aku banyak DNA. Banyak DNA. Let's go. Apa nih guys? Sex mitos. Kotak-kotak bulat ya. Mana dulu nih? Ground thread. Quick kick. Inilah ya. Sini maju Anda. Sini maju Anda. Maju Anda. Maju Anda. Ini kayak buat grinding deh guys. Ntar gue grindingin kali ya. Ben, come on Ben. Oh gitu. Oh ini ya. Gak berkurang guys, mantap. Wow, enak gak berkurang. Di episode berikutnya kita dapat, pokoknya dapat ini Omnitrix dah. Aduh. Sini maju Anda, gak habis-habis nih. Mana sini? Gila gue diserodok guys. Maju sini, gak takut gue. Ayo aduh. Weh, gila kali. Anda bisa diem tidak? Oh gila. Oh, gila gue dilempar guys. Bro. Wah, enak nih guys. Hurry and get strapped in. We've wasted enough time already. Hey, I did just smack Gak bisa down all habis. those uglies. How about a little credit here? Gwen, compliment your cousin. Nice watch. Where'd you get it? Komplimen. Puji aku. Udah gitu doang guys.
Alright, kayaknya segitu dulu aja buat video kali ini. Walaupun pendek, gue bakal bikin part-part apa, setiap misinya gue bikin part-part, gak apa-apa ya, pendek. Wah, pokoknya terima kasih lah yang udah nonton video ini, mampir. Sampai jumpa di video berikutnya.